Yeah. Aja Moses. Kurap money we Mamunya direct. Shark. Ujeda mponya kupon wakame on time. Wasu mami se meko misery. Meko yidombi enfambarak. Sha Israel for kwa sumu. Amara medu waro kwa hinka sibi ya friend follow. Na niwa direct. Shark. Nanso metraye mefadomi se medio mubabak menantiye serere suk obrana manie nanso mabamumu jack amara me banana me batu sikesi se da kwana ho mani bonsu ni soa me yemi shebek me bibe kama kuma me hunyi na jimmy wi obade sanok mayiku mahuni sepomwe edawono anya pocketwa eso tukuru de muso aya kete kwe nan chenye na swai tu me fina I'm feeling cool and I yakok manisu abiri mi woluma mbugi mentimi njina dark mendamu nekutu bimu woso cha shark ujira mpunya kopon and I made the Israel week if they try to tweak I go actually hook if we say I'm coming misery hook and then fias ya cherry and I don't know na every peak jack me she muje me ye kum na me geji and I'm the abado me the boom book e kwande peak I don't know ate jack if we share baby and I'm mudi walk misery masase so omunyi ni peak jack madrasa se foforunum ewo mu bishemu pedudum asa se fofore so de make us me come on sama one she ya asembesi e ban sano e kachero e pokokono olu mabugi abansa me music some of the twitching na manya feelings na check the back mama don't be say what's the stick manok about uremu on the dom na kasa eshibu tukuru numu anomo Moses the don ne bepi abotare kra agoro emwaye de dark oluma bugi e don pali mfishia bebere moshe misery jack enede yemu bepi apona kasa maba uremu babi ya mishero anije wo ho me start say me kai me chere semro na botare ma what every revelation enkusi Genesis Listen, every revelation enkusi Genesis when I'm starting making kind the kwasi hono asi hono Genesis ya se hono and the pabi wo and then na timu dem no Israel folk when you could olumambogi when you say many ahmodele many America too ayabotare kra Moses